Tala lava o leisi le nei vaenga o telefou le si ufonga o le lau mua. E tasi le mai fau le misela o wha maonia i le tonu o le lau mua i Wellingtone. Wha ailoa mai le mtanga luenga le soifua maloloina. O le mai fau le nei e fiso tai ma se tangata na afiai mua i le misela i le tonu o le lau mua. Wa o atu nei i le luas fululua la wha inga o mai o le misela i le tonu o New Zealand. Taru mai le aso valu o le masina o ke topa. Whailo mai e le mtanga luenga le Health New Zealand o no fuanga e de taona whaetete iai o le supermarketi e le New World i le Wakefield Street i Wellingtone i le asoto na i luas furulua Novema mai le ono i le afole fitu i le fiafi whapea le pamu o le PP to go i Burrampoa i le asungo fua luas fulfao Novema mai le toe luas fulu minute i le tasi i la wauli a ngai atu i le se fulu minute te ai le lua i le alamaso. O lona tolu o le supermarketi le New World i Newtown i le stofi le aso luas fulfitu o Novema mai le toe 5 minute i le iwa a ngai atu i le luas fulu minute te ai le se fulu i le tae ao. O isi o whaamtalanga e tu sai o le wha mai misela o lo maua mai nei le upenga o piso ta inga te le wawawela mtanga luenga le soifua maloloina le Health New Zealand. Ua fola le partia le Labour, a whai e tu le mai la tau le ta inga o leisi whai ngā malo i le palo te tele le tausanga a sau, o le ala tau whaawaina se polo kalame e ma whaiai e fo mai, whaapea ma tausi soifua, o na whai ni whaaune ngā tupe e maua lalo le tului, mo le whaavaina ai ni ala tau pis nisi, mo fo mai whaale ainga, pe a whaifoi e fia whaatau ai ni o la tau sea i isi whale mai la iti o lo iai po private practices o lo iai le teimi nei. O le taitai o le partia le Labour ia Chris Hipkins, sa ia whala wai te leina mai lea whainga whaamai au tua le Labour i lea waudia le Sanafi, i lana saunoanga i le fontele le Labour sa whaia le ai o au kilani. Taua Hipkins o le awele wha mua i lea Paul Kalame i vaenga o New Zealand e le o iei neini au nanga wha mai a toa manu o tāpuni ai ia i tu ainga o au nanga. O le wha moe e le tau no o i le 5 se furu i le tausanga tasi le au wha inga o ni wha au ngā tupe pāsi ai e wha tino inai le wha moe. Na ia taua o le nganga mo le wha moe au tū ina ia whaingo fio na maua e tangata umale a wanoa e wa ai se foma ai i taimi e mana o mia ai. E talia ma langolango ina lea fua ngā le Labour e le whalapo tonga foma ai e pūlea whale mai la iti le General Practice Owners Association a e whapea ima le whalapo tonga tele o li imatama i tai foma ai e New Zealand le Royal New Zealand College of General Practitioners. Whaalia mai e whalapo tonga e tā ua tele le sao o li imatama i tai foma ai mo ainga po o GPs i le tausinga le soifua le leo tangata whapea ma le au nanga tau le soifua maloloina i le tonu o le tunu ua toa. O se whale tonu ma se sasi sa ari mai le teimi o le palo te tau wala au o whipule le whai unga le vai aso ua wawe ai o na wha malusia le malo e tā ofi ma wha amuta loa i e tau o manga wha anatinati le palemene na i lo le teimi na mua i fua i nai. O le tele au po as Foreile e le fono ai le palemene i Wellingtone ai o le po as Foreile na tenei o lona wha ai le o po so o fono tanga i tūlanga wha anatinati e pei o na tālo sangaina le suita i tai o ngā ruenga le maota i a Louise Abson i le po le so lua ua mawai. O le anganga e fono po ai i tūlanga wha anatinati le maota ina ia mawhai o na pasia ni pili po ni tūla fono tau wha aofi e mana o ai le whainga mālo. Ai o le wha le tonu na tūla i mai le teimi na whaita wina ai i le pili mo le toe teu wina o le tūla fono ngā ruenga le wha amasinonga ina ia o i le ono se furu la whainga o wha amasinonga e tō fia mo le wha amasinonga māurunga. Pei ta isa i aise lafo teu o le whaipula le Labour o Greg O'Connor ina ia wha aofi ai le wha opunga e i le vāo le ono se furu ma le ono se furu 5 le au whainga o wha amasino e tō fia. Ta ua la le wale se wha sa lau New Zealand o le wha le tonu na tūla i mai ona
e le ai se pāti na mana au e whaia se isi pālota tau wala au e tusa o le teu ngā le li whai pule le leiba ma whapea i lono pasia e avea ma wahenga o le pidi e le malo. Mai o le tūlanga na iai, e le i whaia le whaitau ngā whaatoro le pili e pei o na sa wha moe ai le whai ngā malo ai ua tau fia i loa ma tau o lumanga le maota mō malo longa o le whai unga o le vai aso. Ua te whai le tūlanga masani le au nanga waalele o le tu ainga o le Airbus 320 a le company waalele o le Air New Zealand e na ua umona whaalele ni whaale tonu o por kalame whaate konolosi le ana tau fi ai malanga whaatulanga ina a ia i tu ainga o waalele le lalolangi a toa. E tu sa maleono afe le au whai o waalele o le tu ainga le nei o le A320 na a fi ai le whaale tonu o lo o masalumi ai le whaina o Masini Computers e whaatonu ina ai ia lea fo i fausanga o waalele le taimi o ana whainga malanga. O lo o masalumia na whaina ia tūlanga o na o ave malolosi o le la. E luas fu le fitu la whai o malanga whaatulanga ina le Air New Zealand e le ima whai o na whaatino i le whai unga le vai aso o na o lea whaale tonu. Whaalia mai e le li ofisa taulisonga le mua le kompania le Air New Zealand o Nathan McCaw na ave le wha mua ale au whainga ruenga i le whainga o swinga e pei o na mo'omia mo le songa le mua pase se whemalanga ai i au nanga ale kompani. Mai o le a leto iai seisi a whaina e mafu mai le whaale tonu le nei e pei ona sa tula i mai le whae unga le vai aso. Whailonga i fwoi e le kompani waalele ale Jetstar e iwa se fulu la whainga o la taumalanga na tau fia e le ima whaiuna whaia ona o lea whaale tonu. Mai o mai a whoi ona toi whaale leia ia tūlanga nā whaina ua toi whoi e nei le tūlanga masani a la tau whainga malanga i waalele. E fitu tesi mo le tasi pasene na pa u iai la whai o tama mateine te la vau o New Zealand la tau te whaonga aina le vaping mai le se fulu tesi tasi pasene sa iai i le tau sanga e lua afe lua se fulu lua. O le nei a whainga, o le taunu unga leo se suenga fau sa a fia i le sili atu le tolu se fulu afe o tama mateine a onga mai watangi iai le iai o se swinga i le manatua la au talavau i le amionga le nei o le vaping. La whainga o talavau e whaalau se so na whaia le a mio ta i tasi i le masina pe sili atu na si itia whaatolu i le vao le luafe se fruiva ma le luafe lua se futasi lea na o atuai i le lua se furu tesi ma le lua pasene. Peitai o le suenga la tamai nei le whaalabu tonga o le Action on Smoking and Health na atangi ai ua pa uifo i le afa o le au whainga i le whai numero talavau o lo fia pea i le vaping. E manatu le di Professor Robert Beaklehall o lo ulu i ai le nei whaabu tonga e whalinga mai ua le o toe tutusa le manatu o tūpulanga talavau i le teimi le nei i le vaping whaatusa i le mea na iei mua. Ua mai tawina fo i le pau i lalo i le fitu tesi tasi pasene o le a whaai o tama mateine talavau e whaao ngā le vaping i aso taitasi mai le se furu tesi mane tasi pasene na iei i le lua o lua. E tali tonu fo i le li profesa i a Beaklehall e te le ale so swani i le neipa o le suinga o le tūla fono pei ona a mata mai ai le tausanga e lua afe lua se furu ona whaasaina wha le tūla fono le whaatawina atu o mea wha o ngā i le vaping i so o se talavau i le loifo le se furu le valu tausanga le matua. O le whainga whaua le malo e piriona Tala ma ona tūpuro na tau mo le whaale le iai o whasota inga i telefoni wha a vea i taimi ni whaale vlau whaafo sei o le a whaalau tele ina atu le tausanga whau ina ia mawhai o na whao ngā ina e nisi o whaalabo tonga ma au nanga whaalau i tele. E tusa mo le luas fulma le lima afe la whai o nanga i taimi o whaale vlau whaafo sei ua mawhai le taimi nei o na lātou whao ngā ina ia le whainga whaule nei o whasota inga i telefoni whiawea ai e ta ua o le PSN o le Public Safety Network i te tonu o New Zealand a toa. Whailo mai le whaurulunga o le vaianga o whasota inga a le Next Generation Critical Communications
lea e whea ngai ma le vainga o le PSN, le ri o Steve Ferguson, o au nanga umanei, e mana o mia le wha ngā ina o lātou telefoni whea ai, e ma wai wha amatalanga mo le wha atino ina o lātou ngā ruenga whai. Na ia tā ua, o le wha lau tele inatu o le wha ngā ina o le nei whainga fau o le PSN, e mautino ai, le lei o le wha atino ina o ia au nanga. Whailo mo e fo ele minsta o le pulenga o wha le vlame wha o se i mga ruenga la vei ia Mark Mitchell, o le wha le leia o mea tau fisota inga telefu vave, o se laasanga tā ua tele i le tali atu au nanga ese le malo ma wha la po tonga tūma o ti i taimi e tūla i maiaini wha le vlame wha o se e lama tia ai le soi fua o tangata. O leisi vahenga o le nei lama po le kalame e tasi tesi ma le wha piliona tā lalo na tau a whae e hawhi ai le wha le leia leo fisota inga i waia lesi. Ina i tala mai le Pasifika, to o walu tangata na mali liu ina ua tanu mia i se solo ele i le motu o Tahiti, le motu o tū leo o tu motu fo inea ta ua o Falani Polynesia po French Polynesia. O lea wha lawe le Australia taruai, na tanu mia ai whaleo ni ainga i le nua ingoa o a Whahiti i Taravao i Sauti Sasae o Tahiti. E lua asa o whaia sa ili ngā leo wha pele fita a Falani, a maise o nanga lawe ai mō la tau sa lei loa ai, ma wha maania mai ai ana nafi, ua maua uma i a tino maliu o tangata e to'walu na whano ai lo la tau soifua. O lo au fi ai la umari liu se teini titi e toru tau sanga le matua. I tonga, e to tolu ne li ua whaasalaina le whaamasinonga i le motu o wawau i se la tupe e ta i fitu afe tolu se lautala le tangata. Ona o le whaangota ina o se au whainga mawa e lata i le tolu se furu afe la au whainga o funga e ui ina o loo whaasa i le tula fono le whaangota ina o lea fi ngota. O la tau e to tolu o loo a fi ai e to tasi le tonga mania li isaina e to lua. Mai ua polo ina le whaamisnonga e te tongi e la tau sala i te tonu o le ono maasina a le mawhai o le a whale pui mo le umi e ono maasina. O le funga pe a whaavela ina o se tau mawha e alu mia tele ma taungata ai maise lava i atunu o Asia. Ua whiliwhili ala whalapo tonga me taula eia pele tānia le British Fashion Council i ale tamaita i New Zealand i a Kate Hawley e whae e aile la tau unua i whaelonga mo le tangata na i a fuafuaina i a ni la e. O le whaelonga tau waloa ta ua o le Costume Designer of the Year. O le tamaita i nei o Kate Hawley mai Wellington ua malanga atu nei i lo tona e a wai i le sauninga o le atufu whainai whaelonga le Fashion Awards a Peletania. Whalia mai e whapea o la eina fuafua mo design e le neita mai tai mo le ata di whanga e ngō o le Frankenstein le ana mafuai na whitwhiri o ia mo lea whaelonga tau loa. O le ata di whanga le nei na whaatoa whaasalawina i lunga o le Netflix i le masina na te nei. I Tālonga hoki wha le vāo malo, o manu malo le au hoki a li i New Zealand le Black Six, i le pine apo me mea, i le tapunsanga wha le vāo malo na awai i Malaysia. O le awa Malaysia na tā alama New Zealand, e sua ai le tūlanga tolu o le tauwanga le nei, mo le ipu e ngō o le Sultan Aslan Shah Cup. Mai o ai o le tālonga e ono New Zealand, ai tasi Malaysia. O ai o New Zealand e au fiaisi koa e lima a le rio Sam Lane e lua i le kuata muamua ma leisi tolu muri ane ai. I tālonga soka o le liki le A-League Australia lea o loo whanga solo i le teimi nei na whaia ina ai le aua au kilani le la tālonga ma le aua Newcastle i ti munga mamafa i le Malaya o le Go Media Stadium i au kilani le San Nafi. O ai o lea tālonga e lua Newcastle ai tasi au kilani. Tā ua whapea o le whai ina mua ai lea o le au malosi le nei au kilani i le taimunusanga o le nei tausanga. I le kapi wha ale wāo malo, o whailo mai e whapea o le aua tonga ma le aua Sāmoa. O le atau wā i le taimunusanga fau o le kapi e le lalolangi i le masina o iulai o le lua afe lua sefuru ma le ono.
Nei taumusanga o whaingoina o le World Rugby Nations Cup ua whaatulanga e amata i aiunai o le lua awhelus furuono mai o Sāmoa matonga o sui o le Pasifika o le atau wai le taumusanga fau o lakapi whaalwa o malo. O isi atunu o le aofi ai o Kanata, Chile, Georgia, Hong Kong, Portugal, Romania, Spain, Uruguay, Amerika, whapea male au a Zimbabwe. Nā whaero mai e le teite I whono le kapia le laulangi a Brett Robinson, o le nei taunsanga fau o se vahenga o tau whainga o le kapia le laulangi, ina ia sanga whaalau te le atu ma whaaleleia e le talonga le kapi I le laulangi a toa. O le au le kapia fiti o le ua wala uina e le kapia le laulangi I na ofi atu le taamunsanga o le kapia au o le vaenga mua po o le Tier 1 mai o la tau vai la tau I taamunsanga pe o le Six Nations I Europa ma au le kapia fo I e afi ai au o le Sansa ia e ai au Italia a Felica I Saute a to ai ma New Zealand. O le whaiunga le nā telefau